Sekade bese siguqweni hayi sekulungile manje sesingangena sonke sithi minisa wathi ayibenhle kwabangcwele mfundisi wenkosi. Sibingelele ke kuzona zonke indawo la kufinyelela khona lo msakazo wala inanda phezulu kwentaba ingwaqube. Sibingelele sithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Sibonge abantu abanye besentabeni ngokuhlukana. Sibonge ukuthi uNkulunkulu usinikele ithuba. Bese ke namhlanje ngiyacela ukuthi sibuyele kuJehova. Sizokhuluma kakhulu sithe kule ndawo esihleli kuyona sithi 1910 to 1976. Ngakho ke uma sikhuluma la kukho nobona ukuthi kuphambene naloko okukona noma naloko otshelwe kona okwazi ukuthi ngoba sesikhathini sani sencithakalo. Sisesikhathini sencithakalo lapho kufanele sibekezele khona kuza isikhathi esizayo, isikhathi sani isikhathi senkokhelo. Isikhathi senkokhelo ke ngathi kuye kufike ozoyiphatha inkokhelo abe munye akhokhela abantu basinde kuyona kusho ukuthi kusuke phethe isefo. Njengamanje kuseyincithakalo ingakho sibaningi uNkulunkulu usabona ukuthi kuzawulunga yini kuze isikhathi ke senkokhelo. Ngakho ke ingakho ngithi uma sikhuluma la sikhuluma ngo1910 to 1976 sikhuluma ngenhlangano ubuNazaretha abubodwa. Ngakho ke ngiyacela noma ubani olalele aphume enzondweni singabi izitha ngoba sikhuluma iqiniso. Njenga namhlanje izinto eziningi ezikhona sokhuluma ngazo izinto ezenziwe abantu eziningi zazo, kodwa thina sikhuluma ngento eyenziwa uShembe eqhamuka nayo uNkulunkulu ezulwini wathi kwenziwa nje umhlangano uqala ngesikhathi esiwukuthi uye ngesikhathi esiwukuthi ngesikhathi esiwukuthi kwenziwa ukuthi. Lokhu engizothi mangikhuluma ningakhohlwa ukuthi njengoba sikule sikhathi kwamina ngikwenye ingxenye yamabandla akhona. Okunye ngizokukhuluma kuzobe kushaya mina qobo lwami ukuthi angikho kuleyo ndawo manje. Ngakho ke ngiyacela nombani olalele angathi hayi ukhuluma nathi. Cha, ukhuluma nawe ngoba naku uhleli kujantshi ngesikhathi esimbi ayikho indlela yokusuka kuona. Amen. Amen. Mfowamandla. Intsathe busekile kubalali bonke beNanda FM nakumaNazaretha onke jikelele ngalomhlangano omkhulu wasenhlangakazi umhlangano kaJehova. Siyambonga umdali esigcinile ozwashala isikhathi bengekona ukuhlanipha namandla ethu nokukholwa kwethu umusa nje kodwa kaJehova njengoba umfundisi esho nje kuhlatshelwe kuthiwa mbonge uJehova. Bongani uJehova ngoba umusa wakhe uhlezi phakade. Ngikhumbuza lezi incwadi zakaMakhabhizi Thabo kuleli iBhayibheli leli iDeuterocanonical Books of Apocrypha. Lapho khona kunobufakazi ukuthi umbongo uJehova nje engathi awuqali kuthini. Hayi awuqala ukhona ngisho eBhayibhelini. Dala lo David wakhuphuka ngalo. Umbongo uJehova. Amen. Amen. Ngilungisa ulive wami la usudileyile. Xolise kubalalela abantu basicinga kulive abasithole. Hayi ke usungathi mawuvula lapha yakusikhumbule kuphakameni uzosithola lapha live Facebook. Usukhona uFacebook live ozosithola wona kusikhumbule kuphakameni. Ila uzosithola khona live ngoba abaningi bake bakhale bathi ngesisikhathi network hayi app ya freezer hayi enzani uzama kwi-app mayihluleka uyastreama makungastreameki khona konke zama ngayo yonke indlela kodwa ukuthi kungabi khona usalayo. Sengaba ke hayi ke ongaphezulu kwamandla mangabe ukuthi usushana load shedding nani uthola ukuthi izinto ayisasebenzi ngendlela kodwa ke thina sikuzame konke sakwazi ukuthi sikufake la ukuze ukwazi ukuthi uthole kahle ukuhlela. Masingena ke namhlanje ngike ngikhumbuza abalaleli kunomlaleli engike ngamuzwa ekhuluma inqaba kwenye yama group la ko WhatsApp
ngoba iy'ndaba zako-WhatsApp inkosi impala. Kukhulu indaba kaJanuwari wangikhulumela into ebengiqala nqa ukuyizwa-ke kulokhu. AmaNazaretha ajwayele ukuthi uma kuJanuwari athi iphasika, akuvulele neBhayibheli alisekele ukuthi iphasika leli siyephasikeni thina. Ngoba inyanga yokuqala iphasika labaNazaretha. Hhayi ngoba incwadi lapha ithi inyanga yokuqala lento sike siyikhulume njalo. Ngimuzwa-ke ngizwa le nhlatusuthi ithi inyanga yokuqala uJulayi ngathi mina awu uyakuyona futhi incwadi yaseBhayibhelini ekuhlale kumiwe ngayo kuthiwa incwadi inyanga yokuqala uJanuwari. Njengoba sisentangeni uthi-ke yena inyanga ka-Abibi uJanuwari iyona nyanga yephasika leyo ngathi mina awu ngoba namaKristu uhlale wabona nje namaJuda ukuthi iphasika lilapha ngoMarch April. Inyanga yokuqala nje ngo-April kahle hle masebenzisa leli calendar iyona nyanga ka-Abibi leyo. Kuba u-April kuleli calendar ngoba nalo lwaBaby asilazi ukuthi ngoba lo April kuthina oba amadokodo oba amadokodo umhlangano sinawo uba amadokodo sisuke sihambisa imizimba yethu nazo ukuthi ke njengoba kuqala nje nayo imizimba yethu ingcole kangaka iklini kangaka iwashela ukuqhubeka siye phambili. Hayi mfundisi siyichaza-ke nangelinye ilanga leyo kodwa nje sengiya ekutheni le yokuthi u-Abibi uJulayi ayikho. Angifuni nje nokuthi akabuze kubantu abazi ukuthi u-Abibi uchaza ukuthini. Ubona uzokuya noJanuwari abuka ukuthi ibandla lamaNazaretha ukuthi liyakhishwa la kwi-confusion ulifaka amoko omunye seqhamuka nokunye kokusha-ke manje ukuthi uJulayi ngithi uyithathaphi lo muntu le nto kodwa akasikho lapho mfundisi ngoba isikhathi sethu sivele siphele sithi sisabingelela nje sivele siphele. Kodwa mhlawumbe Thabo ungadlula kuleyo yokubekwa uMbongeni umlando nje wakho omncane uthi nje uDr Mbongeni Ngema ukuthi ube nenhlanhla ongabekwa ngeSabatha. Ngathi uza naye wayishaya bengithi layithatha cha umfundisi wakwaphendula eminye imibuzo la ukuthi uma niwumndeni ningakholwa eNazaretha nonke bese kufika lezi ikhathi zokuthi sekufanele kuyofihlwa elinye lelunga lemndeni. Umfundisi wayechaza ukuthi naphakathi nensuku nje umuntu uyakwazi ukuthi imndeni ivumelane ngokukhetha lelo suku ngokubalekela ipolitiki yeinkonzo ngoba abanye bazothi thina asifihli ngeSabatha abanye bathi nathi asifihli ngeSonto. So ube nenhlanhla yena uDr Mbongeni Ngema onomlando futhi waseNazaretha ngoba uyinzalo umulalela kahle kulamakhasi nje wade ukhuluma kanje Thabo ekuqaleni nje amakhasi lawa uMbongeni Ngema alenza elanehlabelelo ayizakha zobuNazaretha sengikhohlwe isihloko sasithini kodwa nje nginayo leyo khasi. Uyawusho yena umlando wakhe ukuthi wacela ngesikhathi enkosi ilanga nje ubuka nokuzalwa wakhe ukuthi wazalwa ngo-1955 and inkosi ilanga yasikhipa isibusiso sathi bazothola umntwana womfana. Uthe sezelwe wazalwa isandla sinenkinga kwaphinde kwaphindelwa enkosini sigoqene nomasishwabene kwabikwa kuthiwa babe umntwana usetholakele kodwa manje inkinga utholakale isandla sifinqene okusho ukuthi njengomuntu okhubazekile. Kodwa inkosi ayizange kuyithuse lokuyathi hayi lokho ninganaka kakhulu izinto azifumbethe ziyamsinda azoyisebenza. Yebo kunjalo umfundisi and lokho kubona ngisho ingane ukuthi izinto azenzile nazenza baningi abantu namhlanje abanye bahlala phesheya abavulela amathuba. Yiso leso sandla sasiphethe lezo ibusizo ukuthi wayezozabela ngisho wonke umuntu owethola ukusebenzisana naye ukusho ukuthi umntwana wesiprofeti umntwana wesibusiso onesibusiso futhi esaphinde futhi sazuzwa abaningi. Ube nenhlanhla ongabeka ngeSabatha siyakubonga lokho. Siyabonga. Nanokuthi uhulumeni akhombisa ukuthi akaphoqi uhulumeni ukuthi ngoba nakho ethole icategory 2 le yokufihlwa i-state funeral akaphoqanga ukuthi no thina ngoba phela simbeka thina ngokahulumeni sizombeka ngoSolti sizosho ukuthi uyabonisana nomndeni uthi hayi no Samanatha sifihle ngeSabatha kuphrovekile lokho.
Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Hayi mfundisi. Sesindewa. Asingene odabeni. Namhlanje siqala ekuthenini umhlangano uyaqala. Kwenzakalani umhlangano ungakaqali? Kuyimanje singena ke ezintweni ezinye kodwa ngaphambi kokuthi kuqala umhlangano kunento okuthiwa isihle. Kwenziwane esihleni? Kulungiswa indawo la kuzokwenziwa khona umhlangano ongcwele. Kusho ukuthi kusuke kuhlanzwa indawo, kulungiswa yonke into ezoba yimfuno zabantu abazoya emhlanganweni. Kwenzelwani lokho? Kuthiwani eBhayibhelini? EBhayibhelini ke singene kuqala encwadini kaDeuteronomy 23 sifunda uverse 9 sizobona siqhela siphelaphi. Ithi ke lencwadi lapho usekama ukuba ule nezitha zakho wozigcina kukho konke okubi. Uma ekhona phakathi kwenu umuntu ongahlambulukile ngenxa yokumehlela ebusuku, uyakuphumela ngaphandle kwekamu, angangeni phakathi kwekamu. Kepha ngakusihlwa uyakugeza ngamanzi nanxa selishonile ilanga, uyakungena ekamu. Makube khona indawo yangaphandle kwekamu lapho uyakuphumela khona ukuya ngaphandle. Ube nesimbo ezikhalini zakho, kuyakuthi lapho uya ngaphandle umbe ngaso, ubuye usibekele okuphumile kuwe. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakuhamba phakathi kwekamu ukukuphula nokunikela izitha zakho phambi kwakho. Ngalokho ikamu lakho liyakuba ngcwele ukuba ngaboni into engcolileyo kuwe akufulathele. Ingakho ke kuba khona isihle kuqala. Isihle siyolungisela ukuthi ngoba sokuqala umhlangano nje ingilozi zikaJehova naye uJehova uqobo lwakhe uzongena kule ndawo enihlangene kuyona ezobheka ukuthi ihlanzekile yini enilethele ibusiso. Eke sikhulume ngendaba yenhlangakazi ukuthi iqondene ngqo nale nkulumo la. Ithi inkosi ilanga ngiphinda mhlawumbe kwesithathu noma kwesibili lo. Ithi inkosi ngelanga yafica inhlayisuthi ikadigeza emdloti lapha phansi ebridgini. Iseyihlalele nje ngasayigqokile iMnazaretha emveni kokugeza. Ngoba inhloso yokuya emfuleni kwangekona ukuyokhumula ingubo yensimbi. Kwakuyogeza awukwazi ukugeza nayo. Kwakufanele bageze baqede ukugeza noma sebehleli. Inkinga ukuthi ukuhlala kwabo bayaphuma emgomeni yokuba semhlanganweni ngoba bagcina sebexoxa indaba okungezona eyixoxwa umuntu ogqoka ingubo yensimbi nomuntu futhi osemlindweni oyisosha. Bahlala lapha inkosi yadlula ngemoto midlula yangasho lutho. Isikhuluma ngeSabatha. Ithi ngibona inhlayisuthi ihleli lapha ya isiyikhumulile iMnazaretha ikadigeza. Uthi ke usexoxa indaba ewumzekeliso. Uthi ngelinye ilanga inkosi ethile yakhipha amasosha ahamba ayogada isilwane esisabekayo kakhulu. Lamasosha agqokiswa ingubo yensimbi. Kwathiwa nilindeke lesilwane uma siqhamuka ukuze singakwazi ukuthi masigadla sifinyele enyameni. Ahlala lamasosha osebeni lomfula. Ahlala kuthiwa abanye babo bakhathala manje. Isikhathi sesiside. Base bethi hayi ngeke phela. Iyashisa ingubo yensimbi. Abantu abaye bagqoka uMnazaretha enhlangakazi bayazi. Ukulale ungambethe ngendlela ukuthi uMnazaretha ungathi ublanket ngendlela oyona. Lamadoda kwahamba amanye awathi hayi ke sikhumule siyaphumula. Base beyikhumula ingubo yensimbi. Ngesikhathi beyikhumulile bahlala banethezeka, abanye basala beyigqokile. Kuthiwa bathi ngesikhathi besayikhumulile kuthiwa saqhamuka lesilwane singakhohlwa suwumoya omubi okungenzeka ukube kunencithakalo nje ikona lokho ukuthi sithi sisenhlangakazi ngeilanga sibe sithi hayi uMnazaretha uzongcola engiwukhumule ngubeke. Ngesikhathi ubekile angene omubi ngoba isitha esibhekene naso kulo Mnazaretha asikho isitha senyama kodwa isitha somoya esikhulu kakhulu esizofaka imoya emibi phakathi kwethu evinjwa ukuthi ubugqokile wena siyawusaba sibaleke. Asibonwa ngamehlo. Cha asibonwa ngamehlo. Kuthiwa le insizwa ke zathi sahleli kanjalo sizokhumulile kuthiwa sekubonala kunyakaza amanzi sesiyeza lesilwane sisabekayo
kuthiwa zathi ziyayibuyisela ingubo yensimbi ayisenamandla nokuyiqukula insimbi ziyifake kuyona ngoba beyifakiwe yona zifakwe ngomthetho kuthiwa saqhamuka isilwane samanzi sabaqhobozela manje na ke ithi-ke le ncwadi ngokuba uJehova uyahamba ukukunqobela isitha sakho isitha saqhamuka engakafiki uJehova sasike sabaphohloza ibona abakhumula ingubo yensimbi ekuyiyona ebavikelayo ingakho ke kuthiwa kufanele indawo okuyo ihlanzeke nansi-ke engishayayo ithe 1910 to 1976 uma usenhlangakazi ngizoyiposta lento la kwakuba khona ama-toilet khona masiqeda la ama-toilet aye basezansi ngaphandle kwamadokodo ayingabi phakathi kwamadokodo ngoba emadokodweni indawo engcwele aye bangale kwetshe elimhlophe ebesosebeni ngangokuthi nasekuphakameni okhumbula kahle esipholi la ngikhulele khona ama-toilet akhona aye kulowa mhoshana obheke kumaqadini ngaphesheya kweyinkatheko zoma kunomhosha lapho kubhekene isipholi neyinkatheko zoma ingaphakathi kani namakhosazana angaphakathi lama toilet ke ayebekwe ngaphandle kwezindlu hayi eduze kwendlu kwenziwelani na kwenzela ukuthi uma nila emhlanganweni uJehova uyahamba phakathi kwendawo enilinde kuyona ezondlethela ibusiso uma efika kukhona iphunga akajabule ingakho ogogo bethu kwakuthi mebe emhlanganweni kukhona isikhali babe phatha igeja elifishanyana elinganani na ingalo yami liboshelwe ingoba kwakufanele kumbiwe kusibekelwe namhlanje khona ama-toilet agcwele ayinqwaba awuwazi ukuthi kwenziwani kuphambene nomthetho wokuya enhlangakazi asikukhulume lokho lamagatsha okhuluma ngawo mfundisi kahle kahle kufanele ngase maningi manje abantu abashiselayo bayashisela ingabe akhiwe kumele ingekho itoilet kumele ingekho itoilet umuntu athatha igeja aye ngaphandle ngoba vele phela sicina siyikhulula ngaphandle njengoba sendleleni uzolithatha igeja ikhona nasemthethweni ke le yasekuphameni number 49 makube khona isigxa ezikhaleni zakho negeja uma ubona ukungcola ukugcina even ukubona wena osemhlanganweni hayo kwakho ukungcola akukona kwakho ngoba lo okushile sokubhalwe icala kento ushiya ukungcola nami ngikubonayo okubonayo ingilozi ibhathi lo ngoba ingilozi yalo muntu bathi fikime igadi ukuthi ezinye ingilozi zinganyatheli la meyidlula zibuze ezinye umeleni la cha umuntu bese yami yangikhombisa umuntu engikhishwe ukuthi ngimgade usengcolisa indawo kaNkuluNkulu ngigade abantu banganyatheli isithi lengilozi isithi ngiyama-ke dlulani-ke wena umuhamba udlula usubonile neyakhe izoma igade nomunye futhi eyakhe izoma igade ingakho kwakukhona abantu abamagama abo omagceko okuphakama ingoba kwakufanele behlale beshanyela kodwa babe ngasizi thina esesingcolisile babe yisiza bona ukuthi ngifike ingilozi imile ngashanyela mina ngumagceko okuphakama kukhona omamadlala belungisa umzwathi ekuphakameni ithi ke lo mthetho okowala ekhaya ke ohlangabezana nalo uthi makube khona isigxa ezikhaleni zakho negeja uma ubona ungcola ugqibe makube khona ihlane ngaphandle komuzi namhlanje angazi ngikhuluma ngithe izinto engizokhuluma ngazo ezinye eyithinta mina ngoba kuhlukene namhlanje ubona ngomgwaqo ohamba kudlula izitsha kuwona sesifaka ama-toilet azayofika phezulu kuphambene nalo mthetho asiwufundi yini engifunda incwadi engifunda incwadi ukuze ningixolele funda incwadi kuqala funa ngifunda incwadi Galatia 4 verse 16 konje sengaba yisitha kunina ngoba ngishumayeza iqiniso na ngicela ungabe yisitha kunina iqiniso leli elikhona ezincwadini zenu alifundwa ngalo elibhalwe uShembe esikhundleni sokuthi abafundisi
abathi siyinzalo labakhulume ngalento bafakaza izinto ezamanga abathi zashoshe mangayishongo lezi ayibhalile abafuna ukuyifunda kwenze njani ubulawelana umsebenzi kaNkuluNkulu makube khona ihlane ngaphandle komuzi wakho lapho uyophumela khona umbe ugqibe kungabonakali ungcolile emzini wakho ngokuba uJehova uyohambela ekhaya lakho usuku nosuku khulula ukukukhulula nokuchitha izitha zakho funa akufulathele yile ncwadi sengiyifundile uShembe emthandazweni wakhe okulala ulobile ukuthi boyiphatha kahle indlolala kuyo ukuze uJehova angacunuki ukuza kuwe ngephupho umthandazo wokulala amen iqale ekhaya indaba kangakanani iqale ekhaya uma memela utshelwe ukuthi akuchanywa ngisho ukuchanywa emzini kaShembe ngaphakathi uma memela wafaka thathe evuka esephethwe impethu eNazaretha esegijinywa zimpethu ngoba engawushongo lomthetho angusho ngoba ngikholwa angusho ngoba naku ngalisebenzisile toilet kodwa ngusho ngoba kuumthetho kaShembe ofuna ukugcinwe nombani lokho kukhulumayo hayi ngoba kuzosiza omunye umuntu kuphela kuzosiza nawe ngoba kuzothiwa ubatshela ngangani imfundiso ubatshela ngangani wazi inkinga ke yethu ile nkinga yokuthi eke ngifunde isambulo ngizolo ngicaphune incwadi nazo yakenzo umfundisi okhuluma ngayo ibona ngisho emafodweni kababa mkhulu inhlanzeko nje yayi kwangekho ukhazikhazi kodwa kwakuclean uyibona ngisho emafodweni ukuthi le ndawo eyindawo phakama kwakuyinhlanzeko yes eke ngifunde le ncwadi ngizoyifunda ibe yinde kakhulu nazo 22 isambulo yayisithi kimi lowo amazwi athambile aqinisile nenkosi uNkulunkulu wemoya yabaprofeti ithumile ingilozi yayo ukuzikhombisa izinceku zayo okuzakwenzeka masinyane bheka ngiyeza masinyane ukuthi siyogcina amazwi omphefumulo esiprofeto salencwadi mina Jehova nginguye owezwa wabona lezi mina Johani ngiuye oweza wabona lezi zinto kuthe sengizwile sengibonile ngawa phansi ukuba ngiqhuleke phambi kwezinyawo zezingilozi ezisikhombisa lezo zinto ngiyayisithi kimi Musa ngiyinceku kanye nawe nabazalwane bakho abaprofeti abagcina amazwi alencwadi khuleka uNkulunkulu yathi kimi ungavali ngophawu amazwi esiprofeto salencwadi ngokuba isikhathi siseduze ongalungile makenze njalo okungalungile nongcolileyo makazingcolise njalo kepha ulungileyo makenze njalo ukulunga nokungcwele makazingcwelise bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami ukumnika lowo nalowo njengokomsebenzi wakhe uthi ngiyeza masinyane ngizonika lowo nalowo njengokumvuzo uma umfice ekaka obala eshiya uzothola umvuzo ngingcolisa umuzi kaNkuluNkulu ebese yangcola ithi ke ngingu-alpha no-omega ukuqala nokuphela babusiwe abahlaza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila bangene emzini ngamasango ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nesifebe nababulali nabakhonza zonke izithombe nabo bonke abathanda ukubi iyona impendulo yokungafuya kwenja uma ufuya inja fuya isifebe uma ufuya inja fuya umthakathi khonjisweke ukuthi ngempela wena uyakwazi ukufuya ithi ke mina ngithumile ingilozi yami ukufakaza kini lezi zinto emabandleni ngiyimpande enzalo kaDavide inkanyezi yokusa ecwebezelayo umoya womlobokazi bathi woza nozwayo makathi woza nowomileyo makeze othandwe khona into la ehlala ikhulunywa abantu uShembe kube omunye uShembe uthi uJesu ngiyimpande kaDavide ngoba kwabusisa uAbraham yinzalo yomuntu oyedwa impendulo lo ethi kusawuqhamuka uShembe ngoba kwakubusisa isisu sonkosikazi akekho omunye oqhamuka la kukhulunywa mokhulunywa ngoJesu kukhulunywa kuqala kuAbraham kuze kuDavide kuze kuyofika kuJesu inzalo yakhona yasiqhubekela mina Jesu ngithumele ingilozi zokufakaza lezi zinto emabandleni impande enzalo kaDavide inkanyezi yokusa woza nozwayo nowomileyo ngifakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeto uma ekhona onezelayo nansi inkinga bengiqonde lapho uma ukhona onezela kulokhu
uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupheko ezilotshiwe ezilotshwe kule ncwadi. Inhlupheko iziphi ezilotshwe kule ncwadi? Ezilapha kuDeuteronomy 28. Inhlupheko zilapho neziqalekiso lapho zikuDeuteronomy 28 ezilotshwe kule ncwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi ale ncwadi yalesi profeto, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini. Imaphi emthini wokuphila? Imaphi emthini wokuphila? Akukhona la emhlabeni. Thina bantu siguqula imithetho kaNkulunkulu siyenze kuthi mase sithola imoto ezintsha sithi uyabona ke ngihambe ngayo endaweni ukuthi ngafike ngaphi ukuthi akuyona isibusiso esisemthini wokuphila leso. Isibusiso semhlabeni esawusala la esingeke sikusize ungene ezulwini. Namhlanje sishumayela kakhulu izinto ezisiza inyama kunokushumayela izinto ezisiza umphefumulo womuntu. Ingoba asifuni ukukhuluma indaba kaNkulunkulu. Ingoba ngesikhathi sekuncithakalo sikhuluma indaba yokukhulisa amabandla kunokukhulisa izwi likaNkulunkulu elivumela abantu bangene ezulwini. Ngakho ke kodwa konke sikukhulumayo asibheke ukuthi siphume kangakanani emfundisweni eholela umoya ukuthi uzufike la uShembe sibizela khona la ithunya ukuthi akasise khona. Angifisi uhambe kakhulu umfundisi. Kule yenhlanzeko kade uyisho leyo ukuthi kufanele ukusibekele. Nansi enzekile nje uNkosazana uKekani. Kwangeyena ongcuthile. Kwangekhona ngisho kwakusephakame. Kungekhona inhlangakazi. UKekane indaba yakhe ngiyiphinda uka4 mhlawumbe noma uka5. Uyixoxa kumina ngoba uanti wami uMamhlongo waseMkhomazi kodwa osikhulisile. Ngithe imvamisa izinto engiyixoxa la akuzona izinto engiyifunde ezincwadini ezibhalwa oProfessor uTseizen nabanye noNelly Wills, kodwa indaba engizizwe zixoxwa umuntu ezenzeke yena. UKekani ifika kulento kuyena ifika ngokukhathazekile akafi nayizwe indaba. Akafi ujaha ukufa ufunane ekufeni. Ekufeni ufuna ukubona sengisebenze kangaka ngisebenzela uShembe ngizofika yini la kuyiwa khona. Namhlanje thina sikhuluma kakhulu izinto iqale kahle mfundisi ongakazi ayizwe uzocaka ukuthi yini le eyenzekela uKekani. Ngizoyiqala. Ufuna ukufa. Okokuqala uKekane yini indaba futhi izoba yinhle ngoba seneyinsuku senesonto sinayezo. UKekane kwenzeka nje kuyena. UKekane mayefika uBhombela isitimela samampondo lese esiyohlangana nasenhlangakazi esathi inkosi la ngifakaza yathi ningayi kuye enhlangakazi. UKekane uthi ke uKekane ubaba wengafuni ngingene ebuNazarethini. Ngizoyiqala lapho. Uqale kahle. Ngoba isenhlangakazi. Uthi kwahamba kuthenga elinye ilanga nganyenye eseyibisini uBhombela udadewethu omdala uElizabeth esephendukile. UKekane uthembekile udadewabo uElizabeth. ElikaKekane unikwa ubabamkhulu ngoba umlombheke eceleni. Bamaza bambonana. Usathi ke uKekane uyanyenyaka ebusuku uyahamba uyalapha eyibisini kubo kaAnti Mayibisi intokazi kaGonzi khona lapha eMkhomazi. Ufika ube emakhabeni ila esebona khona uba usemakhabeni ombili. Uthi bizani le ntombazana uKekane. Bathi abantu ayike ingane uthi uKekane la endaweni yasimanje. Ayike ingane uKekane. Usesebambiza abantu. Uthi animothi nomlomo njani? uKekane ngoba usethi ke wena ntombazane ucasheleni lapho akhulumena akayisho indaba abebeyikhuluma nayo. Kodwa uthi into eyamhlupha kakhulu ukuthi abantu abala endlini bazotshela ubaba wakho wathi wena muke waya kuShembe ngokubulala ngenduku ngoba oyedwa usehambile already. Dadewabo Elizabeth usehambile Elizabeth. Mase uKekane ke manje esebuyele ekhaya uthukile. Ngenhlanhla kusho ukuthi bafike bangamtsheli uyise. Bamtshela uyise. Mebemtshela wangasha uKekane wahamba emzini wawomangana. Nayi le ndoda ethatha izingane zethu isithatha ingane yami.
langena icala mefika lapho umhlongo nayi indoda ayithatha izingane zethu kanje imantshi siyabuza ndoda wena ungenile emzini kaMhlongo uthi uShembe cha angikwazi ukuthi kumaphi kaMhlongo angikaze ngingene khona mina umuze ngingena kuona eMkhomazi seYBC engingifikele kuona pho manje lengane iqhamuka kanje uthi hayi lengane ifike eYBC ngiseYBC angiyazi futhi angiyimemezanga kuphela mina ngiyinika igama usethi ke usithi manje Mhlongo kanti lo muntu akahambe ngene emzini nememeza ingane zethu cha hayi ndoda awunacala useyabuza ke manje pho wena ubani usevula incwadi kaMalaki 3 ethi bhekani ngiyathuma isithunywa sami phambi kwami inkosi eniyifuna iyofika ngokuzuma ethempelini lawo nesithunywa sivumelana ezinthokoza azobhekana siyeza usho uJehova sebawodi ubani othwala usuku lokufika so na ngokuba njengomlilo ohlanzisayo nensipho yomhlambi kusho ubaba omkhulu ufunda leyo ncwadi yathi manje wena uchaza ukuthini wathi wafika kuqala wethunywe yimina wathi mina ngisithunywa sesivumelwane ngizokhipha indle emnyama osizini lwencindezelo uMalaki 3 lo mhlawumbe mfundisi ingakho ubaba omkhulu ezagcina esekhipha inkomo ngoba shuthi babekhalela ukuthi uthatha ingane zabo baphuce emalobolweni ya ukekaneke wenzeka lento nje uvele uselotsholiwe ukekaneke imnandi yathi kanti wavele iyakhona kuJanuwari sakhuluma ngoJanuwari ukekaneke mase esuka ke la useyagoduka ke sekuthi ngelinye ilanga eYBC kwakusonta yena intokazi kaGunsu le uAnti Mayibisi umphathi weintombi eMkhomazi okuyena wayejikelele ngathi weyundunankulu weintombi ephakameni ngaleso sikhathi usesuka kuseyophuza khona eYBC ngoba kuyagaywa eYBC kodwa sekukhona inkosazana kodwa kuyagaywa ngoba obaba bayo abakhona useyophuza khona kanti uShembe ngoba ehlala la eYBC nje unomoya wakho sukwazi ukungena etshwaleni ube yintando kumhlongo megoduka ekhaya ufika uJanuwari hey wena ntombazana wethembekile ozala ezo anti ngimbizo anti kwekane lo ngithi anti abayiqonda abantu lethu mefika tilalela kudade wenu uhamba imali ingaphelele yokuthi ahlale kulo Shembe wenu uthe akafuni noma bahlangane noShembe lo butshwala aphuze eYBC sobe yintando usethuma ukekande ahambisa imali enhlangakazi usiyagibela ukekande mehla phansi emdlodi akhuphuka lo mgwaqo onqamula phansi kwentaba ungekho lobheke eMantobela kwakusahanjwa ngendlela nje wawungabikho mhlambe nalo mdala lobo khuphuka imoto ngoba lesikhathi sikaba omkhulu imoto ayizokhuphuka iqhamuka kwakuhanjwa ngeenyawo akhuphuke azayofika athi mase emaseleni iqhamuka iziphezulu lalela intombazane kaMhlongo eMkhomazi inkosi iyayifuna uyaqala ukufika uphansi phezulu entabeni uShembe utshele ubani khona azoqhamuka sokuqhamuka indoda iyagijima manje ngithi inkosi iyamemeza isithunyiwe into hamba uyobheka afika yaluzala uhambe kuzo wonke umuntu ayo ntombazane kaMhlongo wena ayo nto azafike kuAnti wena ntombazane wena waMhlongo eMkhomazi uthi mina uthi kumezwa wena futhi hayi akushiwo mina angazi uShembe angazi wengibona wangigcina eYBC ubengazi nokuthi ngiyeza utshela uba kwangekho phone phela nencwadi ngaleso sikhathi zayihamba mhlawumbe inyanga yonke no WhatsApp babengekho ukuthi WhatsApp ile kanti usebenzisa WhatsApp wasezulwini ya WhatsApp mdala kuShembe usebenzisa wasezulwini usiyakhupha ukekade mase efika kubaba mkhulu uthi ubaba mkhulu uBhombela Simani Samampondo umprofeti lo engikhuluma ngaye mefika phezulu la ehlala khona uthi wena ntombazane khona into obuyizidilaya ngaphakathi esifubeni kuwena engathi idliso lentombi idliswe yisona noma iseshili uthi bokuyinto yami le engangiyifake kuwena uthi ke namhlanje ngihambile ngawo ngene etshwaleni obuphuzo uyihle eYBC uthi ngase ngifaka intando uthi akuyena nje othandile ukuthi uzala akuthume uthi mina ngifaka intando etshwaleni abekuphuza uthi ke namhlanje
lento obuyizwa ngaphakathi ebihleli kona esifubeni uthi ngisho isono bengeke sinamathele kuwena ngoba besisaba lento ebengiyifake kuwena uthi namhlanje uzosiza isono sishaya enyameni kuwena ngoba bengifaka into ekuvikelayo esathwa isono ubegqoka ingubo yensimbi yasezulwini ifakwe ngaphakathi uShembe usithanda ngalendlela uthi uncamela ukuyocula etshwaleni ngoba ecila etshwaleni efuna ukhipha khona bese uthatha umuntu ke wena umkhiphe nje noma kanjani uShembe acwile etshwaleni ecila lo muntu bese ke ugegane uthi ngaleso sikhathi ngezwe kukhona into engathi yawo esifubeni sami uthi yathi gqinzi phansi uthi ngaze ngaqalaza uthi ngithe bengiqalaza uthi kwasekuqhamukizwe lathi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakame uyena ke lo gegane mesikhuluma ngokuhlanjwa komuntu uphenduka enhlangakazi ngedliso likaShembe ocile etshwaleni kwaphuza umhlongo wadakwa wadakwa uthando lokuthanda uShembe wadedela indodakazi wayithuma enhlangakazi iyafika enhlangakazi ikhetha inkosi yafika enhlangakazi kukhishwa idliso elalikuyona udlisa ethuka kanye udlisa uyise wadlisa intombi ukhetha inkosi mebuyele emvuka amtshelisa hawu baba sengiphendukile sengiyinazaretha athi uyiselalela ke mntanami senenkani lendodazi umhlongo angithi hlile wenkantolo uthi ke lalela ke angithi manje uchaza ukuthi asezoqhubeka nalo muntu osefaka inkomo la ekhaya athi ukekana cha sengamshiya sengowaShembe manje sengigana indoda yomemo manje ngihamba nayo athi uyiselalela ke meke bafika labantu angathi weganeka bayisibongo ngakhohle umuntu kwangabani isibongo meke wafika lo muntu wathatha inkomo kanti uzofika umuntu ayithathe ngempela landi inkomo zakhe wafika wayithatha ithi ke le ndoda ukhokho wethu ezalukekana ithi le inkomo eziphuma namhlanje mntanami ngiyoyifuna ukuze ngiyifune ngisho emathanjeni akho wahlala ke naleyo nto uphika ngokuthi ukekana emathanjeni ami kobe kukhona uShembe ngeke enze lutho umhlobo ahambeke mase kuhamba ubaba mkhulu aphatheke kabi kube nesilonda kekana kuhamba inkosi ilanga kube nesilonda kekane siyabhibha isilonda sothando likaShembe ukuthi sengishiwe obaba ababili kanti mina ngizophila nobani emhlabeni uyahamba sokuyinyanga ezulu sokusemhleni baba engakayi lapho uqale kuphakameni ubiza thina uthekenizela umndeni waselangeni hayi ukuthi siyazalana njalo saba senhlangakazi wasemkhomazi kodwa uShembe usezenze sabo umhlongo wandawo uthi ekhaya ngahamba ngilotsholiwe kwaphuma inkomo nje wase nginjenje ngiyacabanga ukuthi cishe ukuthi inkinga ukuthi ngingahambi emhlabeni ukuthi ubaba kwakufanele ngimkhokhele inkomo zakhe ngoba wangigalekisa ngiphuma ahlanganiseke uhlanganisa manje sokusebuhleni ahlanganise imali yakhe weyibeka kumshumayelo ngongoma wasengalabuku ngongoma wasengalabuku wamaza abantu abashumayela abadala abantu weyibeka kuyena wahamba wafuka khuluma ngongoma ngicela unginike imali ngifuna ukuyokhokha inkomo zakithi kwahanjwa kwayiwa kubo sokwabazukulu manje yafike yakhokhwa sengikhothi ubalo mfana oweka afike kuphakameni ozala indodana kamfowabo uyeke uyeke ngikhuluma ngabantu la engibaziyo angifundanga encwadini bafowethu ayikho encwadini mangathi encwadini ngabe ibhalwe wena ngabhalwe yimina yake yabhalwa kulela bhukwana lenabasho kwakuthiwa idwala ngiyengayibhala kuleyo magazini nginayo isekhona ikhona le ndaba lapho bakubaleke mangifike ekhaya nje ngenza ikopi yayo ngayibhala abantu bezoyibona nalebhuku elihle kabi elaqhamuke no perfect malimela mase eyikhokhile inkomo ahlale futhi kungafiki ahlala ukekane siya entweni yani manje siya entweni yokuthi eyani lento eyani le
yesihle. Yes. Ngizoqhubeka nendaba masibone. La ngicela uyibambe lapho mfundisi. Ngiyayibamba la manje. Usuyiqala kahle, usuwavale wonke lamanye ama-chapter. Sesongena nje yesihle nje. Masibuya nje sizovale singene sithi gaxa kule yesihle ukuthi ke lesihle oqale ngaso khuluma ngaso. Senzani kuloko ekane? Senzani sihle ekekane? Yini lesihle? Nale 88.4 FM lahleli khona phezulu entabeni zaseNgqwaqobe uJabo kaSambothi uhlelo sikhumbule ekuphakemeni umfundisi JS Mhlongo ubabusandelo kaMwandla Canon SA enkinobheni uyani sonkinobho wethu leyo masibuya ke ngale ka5 sizongena kule yesihle ake siye ngale 88.4 FM uhlelo sikhumbule ekuphakemeni uJabo kaSambothi Fundisi uJS Mhlongo ubabusandelo kaMandla enkinobheni ukhona uCanon SA sikulona uhlelo sisentabeni sithi silande eNanda FM sisentabeni impela sesivukile iyothi ngena ngo9 hayi nathi bese siyibambile sayibamba bafike ke nabanye bezoqhubeka mlaleli tshela nomunye ongazi ukuthi Nanda FM umthumele umyalezo uthi vula nazi indaba lapha eNanda FM angasali asizwe la ilika lethu yebo ile inale 88.4 FM sikhumbula ekuphakameni sisentabeni semhlanganweni kaNkulunkulu udumile lo mhlangano ngodwa umhlangano kaJanuary besike siyikhuluma indaba kaJanusi nasi sithixo lesi sinamakhanda amabili ukuthi umhlangano sithi phela kaJanuary oba vele senyangeni kaJanuary kodwa umhlangano kaNkulunkulu okuyo lenyanga kaJanuary ngingaze ngidle isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi sothi siphaphama sekuthiwa kuseku6 umfundisi sivale la ezongena endabeni ke manje ukuthi isihle lesathe sichasile ekade sichazile ukekane samenza kanjani unkosazana ukekane lesihle unkosazana wabona ubaba mkhulu wabona ilanga wazohamba la enyangeni yezulu ukuthi hayi uhlalile impela wazoba mdala engasafuni ukuhlala esefuna ukugoduka engasafuni ukuhlala abatade behlala beze befuna ukuhamba uthi hayibo ngithi ngiyabheka omayibisa kumayiboni ngithi ngiyabheka ombila ayithutha kusababoni ngithi ngiyabheka obana ngizaba hayi ngeke ngikati noyaluza abazingane intombi yaseyibisini eyasinda kunzima ivenjezelwa zigebengu hayi eke siqhubeke nendaba ngiyafisa ukusho lokho le ncwadi elapha ku22 isambulo ethi ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi isiprofeto sale ncwadi uma ekhononezela kulokho uNkulunkulu yakwenezela kuyinhlupheko ezilotshiwe kule ncwadi futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi alencwadi yalesiprofeto uNkulunkulu yakususa isabelo sakhe emthini wokuphila inkinga ke sikhanuka okwenyama siyesicabanga ukuthi ngoba naku sizuzile okwenyama bese sicathi kwanele sikhanuka okwenyama athi umuntu naku angisakwenza ukuthi athi ushamba kwenziwe ngisahamba ngiseyinazareth ithi incwadi ke lapha kuGalatia 5:16 ngizoyifunda ngize ngifike bese kumanje ngiqala indaba yakekani ngoba ngenzela ukuthi ningangeni lapha ku4:16 Galatia bese ningizonda kukhulunywa iqiniso la ithi inkosi yasekuphakameni ilanga uma kukhona umuntu la ekuphakameni osungula into engeyena uShayembe
engemina izisho yona engathunyiwe futhi ezulwini lento izidunyiswe ize ikhonzwe kuze ibe nophawu lakhe kuthiwa lokhu sikwenza nje kwaqala usibanibani ithi ke inkosi yasekuphakameni lowo muntu limfanele itshe lokusizila ligaqwe emqaleni aphonzwe ezibeni uma kukhona umuntu oqala into la ngenye indlela onezelayo noma onciphisa oqala into engasafani nale ekuphakameni limfanele itshe lokusizila liboshelwe emqaleni aphonzwe ezibeni ingakho enza into enhle umuntu owakha le yandlu esekuphakameni enhle ecebezela kahle angizosho ukuthi enobani phakathi ngoba kwathiwa singayichazi zonke lezo zinto uthi ubabila ngamese efikile hayi sengiqedile khona indlela enhle ukuzedlula zonke izinto emhlabeni elapha ngaphakathi uthi usuqedile mntanami ithi yasengiqedile uthi kulungile ke ngiyabonga kakhulu sesohlangana nawe kwelizayo wakhe into ebatshazwayo lo muntu kanti munye ubatshazwayo basobhano obatshazwayo basemhlabeni uthi sesohlangana usengenze kabi uthi cha wenza umsebenzi omkhulu umuntu owenza umsebenzi omkhulu njengalo akabe sahlala nabantu ngoba ugcine ngene esonweni eyibonga ethi akekho umuntu ofana nami akekho umuntu ongenza into enje uthi sokufanele uhambe wena ukuze uzuze isibusiso sakho wahambe emhlabeni ithi ke lencwadi ngiyabeka kekhaya ngenzela ukuthi ningasizondi sikhuluma iqiniso yebo sikhuluma into esho ushembe ukuthi mase kukhona into ebatshazwayo ngawe angakazame eparadise akhulume ngayo leyo nto leyo itshe lokusizila likufanele ngokusho kwenkosi yilana ithi ke lencwadi engiyifundayo 5:16 Galatia kepha ngithi hambani ngokomoya khona niyakufeza izinkanuko khona aniyukufeza izinkanuko zenyama ngokuba inyama ikhanuka ukuphambene nomoya kepha umoya ukhanuka ukuphambene nenyama ngokuba lezi ziyamelana ukuze zingenzi lokho enikuthandayo kepha uma niholwa umoya aniphansi komthetho kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela thukuthela imisebenzi yani yenyama nomhawu nokudakwa dakwa imisebenzi yenyama dakwa nokuxokozela nokunjalo okungandulela ukuzitshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunye bayakulidla ifo abakwenza okunje abayakulidla ifa likaNkulunkulu kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba akukho umthetho omelana nokunjalo uzoshayela umthetho kanjani unazo zonke lezi zinto ushayela umthetho nokumuntu isidaka wasethi ungabusaphuza ngoba nomuntu uyampongoloza uba ngumsini kepha abaKristu Jesu babethela siphambaneni inyama kanye nokuhweka nenkanuko uma siphila ngokomoya masihambe futhi ngomoya masingafuni udumo oluze siqalana sifela nomhawu asiqalani yini angithi sinamagama esinikane wona lamagama esinikane wona ingoba zihamba ngani ngokwenyama sibala ukuthi bangaki kumina bese sibaqamba abanye bawukuthi ngoJanuwari odlule ngizwile lukhuza onyazi phezukwentaba iKenani lwakhuza kakhulu kuthiwa ke leyo nto leyo masingafuni udumo ukuqalana udumo oluyize angene kwakhe ekhaya sokwenziwa isihle ke emzini wasekuphakameni isihle ilapho kusuke kucentwa kususwa udoti kususwa amabhodlela kususwa yonke into kuhlanzwa igceke ukekaneke kujwayele ukuthi uma kwenziwa lo msebenzi umuntu aphathe indishi negeje elifishanyana noma nesipedi ukuze makukhona ufuna ukusiphula okudoti ukusiphule ngesipedi ufake endishini yochitha ngaphandle kusetshenzwe
kuthi phakathi nemini ngicela mhlawumbe kwase kuzobusizwa ukekani uqhotshwa ubaba omkhulu uBhombela isitimela samaMpondo umprofeti owafika phezulu kwentaba indlangikazi uyamqweba uthi ikekane ozala eze ukekane mefika aguqe phambi kwakhe ebese ethi cosha la methu uyabuka ukekane lento okuthiwa akayicoshe yindle akaliphethe igeja ukekane abondo lo baba ethi angicoshe la angiliphethe igeja ngihambe ngiyothatha komunye igeja afulathele uthe mefulathele bhekale uthe ubaba omkhulu kekane cosha la silalelani izwi asilishintshi izwi akasho ukuthi hambe uyothatha igeja ucoshe la uthe kekane cosha la ukekane waqala phansi waya ngale kophethe igeja mebuye ethi uqala zemumva uyabuka ubaba omkhulu indle amakaka ngeke ngisho leyi ngathi sahlonipheka mangithi amakaka indle uyabuya ubaba omkhulu seyibuthe ngesandla ayicaphune ngesandla ayithatha ayichitha la kuchithwa khona ebese vele baduba kuthola waqabala lashintsha izulu lamnyama bathi abantu ukekane usenzeni uthi ngakhala usuku lonke angidlanga nangakusasa ngikhale dawo ngaze ngalilahlwe ezulwini ngoba ulandele inkanuko kamoya ukuthi kenyama ukuthi izongcola izandla zawo wakhohlwa ukuthi utshelwa ubaba wemphefumulo ukuthi akenze lento yena ukhalela izandla zakhe eyizongcola akazi ukuthi ngalento bokuzosuswana kuyena wesedumana kwahamba kukekane esela ebuhleni useyikhokhile inkomo ekayisa becala izona eyidala ngayo uthe elele ebusuku ufuna indlela lo muntu ufuna ukuhamba manje ucabanga izinto engathi zimbambile ukuthi ayikhridi inhliziyo kababa useyilungisile inhliziyo kayisa osecala walinda manje nakho sengiyilungisile indaba kababa ngaphandle kodwa uthe ngakalindi wathi sengiyilungisile indaba kababa usiyasibiza uthenga imbuzi uthi wenza umphako wakho usiyahamba akaguli cishe ngayidlula leyo safika sayihlinza imbuzi ayinonile iyaconza sayihlinza uyavalelisa ubiza iy'ngane zethu bese nginey'ngane nje lapho wabiza iy'ngane wabiza izomfowethu wabiza bonke abanye omhlongo abasondele eduze wakhe edokodweni lakhe ebuhleni yaphekwa le mbuzi sadla kuthe mokuqeda ukudliwa sokubongwa bese ephuma nesicephu wayeselala phambi ngomnyango njengomuntu osezokufa walala waqonda ngikhuluma ngento usayitshela ukuthi hayi sengiqedile ngiyahamba manje walala waqonda weseveza isandla-ke wesekhulumisa kadade wabo esathi ukati lifile owabuya kathathu esiteshini wesexhawula wasane ngiqhawule bathanda umntanami saqhawula so mina-ke ngangijwayele ukuganga ngaye-ke sixabane-ke base ngiganga ngaye angithi ngangijwayele ukuthi uma egida ngisine ngumlingise ngize ngitshekise umlomo njengaye adinwe-ke angithatha uswazi angigaxe uswazi ngibaleke manje-na-ke sengimdala manje sengiyamchomela manje anti njengoba usuxhawula ngisuyahamba yini ngifuna ukumhleka athi awathi sengiyahamba wena sihleke lokho wadla saqeda wayihlalela futhi wayese isimpatha kabi lethu hawu sengilungisela kangaka sengenze nomphako usizobole endleleni ahlala ngahambi mengasahambi alinde manje melindile kufike lento eyenzeke ephakameni muzwane ubaba mkhulu ekubutha indle ngesandla ifike kuyena ayibone lento nangu baba mkhulu naku kuyasetshenzwa kuphakameni wasibiza ekuseni kakhulu wafowethu ba ekhala wasafica ekhala wathi hawu bathi abamangazi noma ngiyofika enilakiwa khona wathi ubaba mkhulu uthi leyo ndle engambambisa yona isesezandleni zakhe namanje iy'ngilozi-ke zihamba nathi zenza lowo msebenzi uyibona onisalo kuhamba ucathi usihamba nengilozi kanti siyenza lo msebenzi wenziwa ubaba mkhulu suhamba wena sengiyafika entabeni ngigula kanti isalile ingilozi khona into engiyenzile endeni angisaguli uhamba wena kucakuthi hawu umuntu sasuka naye saphuma naye engenalutho hayi endleleni umuntu wagulela ukufa
kanti mhlambe ngishiye amangcole mhlambe ngilahle iphepha nje into engayinakela into encane ngayitshinga nje phansi hawu kanti sokona-ke ukekane-ke ayixoxeke le ndaba ngeyosuku oluthile kwenze ukuthi nokuthi ebese hamba kayobika enyangeni yezulu baba ngibona ubaba mkhulu ngonyaka othile kwenze ukuthi asawazi nalowo nyaka ebese inyanga yezulu awu phela zonke izinto zihlanjululwa ngegazi la ekhaya kusho ukuthi uzofanele uthole isilwane ahambe futhi saya ngongoma futhi imali zakhe zayithuswa ngongoma sangongoma umshumayeli wafika wakhipha le mali kwathenga imbuzi yaqhutshwa-ke yaqhutshwa-ke kwayiwa enkosini inyanga yezulu yafika athi kulungile kwadlula iy'nsukwana okekano siyahamba emhlabeni ngobani wabambisa akalalelanga izwi akalelelanga izwi lento ngikhumbuza mfundisi ike yenziwa umfundisi uMasakeni uGumede Nhlangakazi ekhumula umjibe buthi indle ngesandla lento ishoyo yokuthi intabi asengcoliswa ngaphakathi lapha wafica njengoba besike sihambe emwandla salela umfundisi wavela wakhumula umjiba wawabutha ngesandla manje nabo ngangayazi-ke le ndaba nobaba uNdlovu ngisho yena nje uMasakeni ngiyakhumbula ngisho ababebutha ngezandla lana-ke yenye into engiyishoyo ukuthi asikhulumi la into ezojabulisa umuntu ngoba namhlanje senkanukweni yenyama inkanuko yenyama-ke inokubuka izinto ngezinto zasezweni izinto zasezweni-ke zithi into inesibusiso uma isapotwa abantu abaningi kanti eyasezulwini ithi okaNkulunkulu indlela incane ihamba ngabambalwa lapho siya khona ngakho-ke asiqaphele ukuhamba kwethu ukuthi kuhle yini mina ngibona kukuhle kumina ngoba kuhle yini uNkulunkulu iqiniso sibaningi ngifuna ukuthi kumaNazaretha iqiniso la iqiniso lisekuthenini asizongena embusweni wezulu ngokuthi wawuhamba nayiphi inkosi asizongena embusweni wezulu ngokuthi sasibaningi la ngikhona embusweni wezulu sizongena ngokuthi senze kahle yini kungenzeka ngoba sibukana nje wathina sibukana inhlangothi uhlangothi oluthile inkosi yakhona akuyona inkosi uqobo lwayo kulungile kunjalo kuwena kodwa iqiniso lithi lo oyilandelayo wenza wona yini umthetho kaShembe ngoba into ezosifaka ezulwini ukugcina imithetho uNkulunkulu ayithuma uShembe ukuthi sibuyele ingakho mfundisi njengoba sihleli la singamemi inhlangothi sibeme umuntu oyazi indaba kaShembe 1910 uyayazi asisho ukuthi woza mawusuka ohlangothini oluthile 1976 kuze kufike 1976 uma uzositshela into yamanje sizokubuza ukuthi kwathiwani ngayo bese sikutshela ukuthi kwathiwa isikhathi sencithakalo siyeza isikhathi la yathi inkosi lithi leli dimoni sengizele nginingi ingane zami ngizochitha uMnazaretha ngicabanga ukuthi einhlelweni ezikhona la emsakazweni yonke khona ilona lodwa lolu luthi iza asibuzi hlangothi iza mawuthi ufuna indaba yasho mawuthi uyayazi wena le sithi sikhumbule ePhakameni phela khona nawe kuphethe ukukhumbulayo iza kuba ikona ukuthi ke hayi bese uza umuntu ke yena sesabaka ukuthi ngabe ngiyeza asho ngabe ngiyeza manje bantwana baNkulunkulu bayasho phela vele athi umuntu hayi bantwana baNkulunkulu siyanilalela hayi hayi siyanizwa msakazini kodwa phela-ke niyazi nani isimo umuntu akusona le ngiyikhulumayo la yamathoyilethi ngiphumele obala abafundisi engikwazi ukuxhumana nabo ngizobathinta bonke ukuthi ake sibheke ukuthi yinhle yini le yamathoyilethi asemva kwezindlu
uma umamela wazi waba neyilonda wafa ebulawa ukuthi kuchithwa ngaphakathi oqala ngikhulumile naye khulumile nomfundisi uNduli athi Nduli mfowethu siyakhuluma kakhulu nawe uShemba akazosola yini siyibonile inhlangakazi usahlangene siwabonile ama-toilet abawazi abantu wazi kuba sekhona bengothi ake besishuthele tayinjani esazingena kona kuqala ayemiswe iy'ngodo ufike unyathela ugodoni ngala nangala mukwasheleleke ogodweni ocishe ubhajwa phansi ocishe ubhajwa phansi kwaume ey'ngodweni nishaya ulayini engathi niyohola ubona umuntu ngaphambi kwakho uyalahla nomunye emva kwakho uyalahla siqhamuka lapho asikaze siphathwe umkhuhlane kodwa ngoba kwakukhona uNkulunkulu ngaleso sikhathi sebeshila abelungu bathi hey uzongena izifo leMashemba khoma toilet Jovani asikho nesisodwa hayi Jovani ngoba manje letha ukufa la eThekwini isikhathi ke manje is 26 minutes past 5 ekseni kuyisabatha mhla ka6 uJanuary enyangeni onyakeni ka2024 sesingenile impela kuwo lo nyaka sithemba uNkulunkulu uzosigcina nakuwo lo nyaka asivikele kuyo yonke imoya emibi nakukho njengoba sisemhlanganweni engathi uNkulunkulu angasipha umoya wakhe sivuleke inhliziyo namehlo nemqondo singalwi nezwi lakhe ngoba khona lento yokuthi umuntu uthulwa nawe mfundisi njengoba ukhuluma kanti akasalwi nawe uselwa noNkulunkulu ngoba phela lento oyikhulumayo uyayifunda uthatha uthi wena uShembe wathi athi umuntu umhlonguthe cha ngani uthatha amazwi kaShembe awusaboni wena ukuthi ulwa noShembe ke manje lo phela ngeke yena ke manje uzizwi lakho uzoza umhlongo ingakho abhala yena uShembe phansi ukuthi nazi izinto enginishiya nazo anotshela abantu ingakho ehlabeleleni sakhe ethi bayokhala ngani bethi batshela ngani ngoba ngempela kukhona abantu la kakhulukazi umuntu othola ukuthi uthi yena uyafika uthi mase uthi uyayikhuluma lento ethi hayi abakaze ke basitshele hawu kanti intshelwane hayi abakaze ke basitshele lokho hayibo uzucaba ukuthi kanti yini leni intshelwa konke nje yona sitshelwe lokho asitshelwe lokho nakho nje omunye unalokho kuze kufihlwe omunye angafuni ukuthi alalele wena ngoba ethi awukho la ekhona utsheliwe futhi uthi ngabalaleli omhlongo kuze kukushiwe usitshela ngalabo ungabalaleli ubani kodwa angalaleli ukuthi izwi laShembe lithini siya half past manje ngiyithanda ukuthi mase siya half past ngisheshe ngiyibheke WhatsApp la kungabi khona abasalayo ngikhumbuze nabantu ake ngiqale nje ngoba ubuhlongwane ngoba uyena vele uqala ubabuhlongwane nje uyena uqala thi ngimbo nangoke ngiyazi ukuthi ubabuhlongwane nakho-ke uyifake ngo-3 eminye sabathi ayibenhle kwabangcwele ubesabingelela la amen babuhlongwane wayeseyaqhubeka-ke nansi enye-ke ayifake manje ngo5:15 zincede zenkosi kuyohlale kuyintokozo enkulu ukuthola izimfundiso nezeluleko zasezulwini inkosi iniphe njalo amandla okusebenzela isizwe ngeqiniso amen siyabonga babuhlongwane nazo-ke ngiyethi angiqalekeni babuhlongwane impela ngiyazi ukuthi nangu sesifakele nefoto lapho likababa mkhulu bese ngiya ku-WhatsApp we-Inanda FM lo ngushilo ngathi uthi 068 764 9969 068 7649969 noma ungayi lapha kwi-Facebook yethu ethi sikhumbule kuphakameni uzofika uyithole leyo number ikhona siyibhalile Pula Mtsotetsi ngiyabingelela estudio kubaba mfundisi Butshabo noButsandile siyabonga ngezimfundiso enisipha zona
siyacela uNkulunkulu asigcinele nina niqhubeke njalo ningakhathali ukusipha ulwazi ngiyabonga ngihleli nani ngilalela hawu ke hawu sihlezi sina impela nango uthulana emkhumbu uyimini yesabatha mayibenhle kwabangcwele bonga kakhulu kuni nonke lapha estudio Nkosi inibusise Amen. Amen sengaya ke manje ku Facebook sengaya ku Facebook yasibona ku Facebook ukuthi siphethelweni Facebook ake ngibona khona bakhona uvusa umkhize nelisiwe Ngcobo Mduduzi kaChakide John Mahamutsa Mahamutsa Masgrave Mahamutsa impilo enhlobongo kaQolomba Matikwa Mfanelo Ncama umyeni siyabonga bheka intshangase Nkosenhle mzukulwane kaDele Lindokuhle Siphamandla uphila Nshinga bakhona la ku Facebook phinde ngibheke futhi Mzwandile lo yiNaziri ukhona Mnyamezeli Mhlephethwe Dlamini ukhona ubani omunye Khayelihle Nkosi ukhona Sibonga Sibiya ukhona Sabela uNxumalo ukhona Jahami Mbili ukhona Bongani Mzimela Thula Sizwe Mshengu ukhona naye qhubeke ke ngibheke futhi Zanda Ibusiso Shandu nangu naye siyambona ukhona Busi Molefe uthi amen Bomba Mkhwanazi hayi indala le sengithinta into la sengiyabona ukuthi yangesonto edlule khona usuke wakhomenta kanti ukhomenta kwivideo yangesonto edlule sengazuthi into yanamhlanje ngibheke kwanamhlanje ukuthi kuthiwa namhlanje azoke kade sangidukela angifuni kuba khona neyodwa imessage ezoduka Sabela uNxumalo ngiyabingelela estudio ngicela ukubuza uthi uqonda ukuthi uTeli uzilelwane ngenyanga yomhlangano uTeli kwathi wasingawudli nje enhloko mangikhumbula kahle ngoba yakhumbula umfundisi bekudliwe iHolsam hayi ngoba kuumhlangano kuphela inkinga nje yamafutha diet nje yayibekiwe kunesinye isiphuzo futhi wathiwa futhi amanazetha asigweme lesihlohlozayo yes kwakuyiluleko zempilo kuneyiluleko inkosi ilanga iyayizenza ziqondene nokwempilo ngikhumbula nje mfundisi ngiselapho ngoba ngangayikhuluma le ndaba ka Mamaduma lo gani umvangeli uDladla wayitshela ngelinye ilanga hey ungibona nje thaba umuntu usadla amadolo sekunzima ngisho ukuyabheka uZulu la ethi yazi amadolo angiphethe ngaze ngiye ngisho kowabika enkosini hawu yina uthi ngizowabika kanjani ngoba ilanga lasitshela ukuthi
uma sike sadla uteli siyofa sesaphathwa amadola uthi manje nanka lamadola agcwele ikhishi la ngizothi mangiyobika ukuthini ngoba imina ngiyibangela lamadola ngiyawazi nanka agcwele ukhishi usho njalo so ulanda thina esitolo wayeseyangichazela ukuthi phela thina inkosi la ngibika ime nje iphathi inkonzo kusuka emini kushona ilanga ikhuluma nje ngempilo ithi ningakudla ukuthi angagcini ngokuthi ningakudli njengoba yabo njengoba ebuza lo obuzayo ingoba kwathiwa utela udliwa ngomhlangano kwaphela lapho sicazela isizathu asacazela manje uthi uMaduma waye inkosi efika isitshela ukuthi ningayidli into ethile ngoba manje ke nayidli uzoba nje kube nje nizophathwa ukuthi ningakwe wayethatha ungayenzi into akunikeza isizathu sokuthi yinda manje kuvela uthi nje umuntu angayenzi into umshiya esikhaleni manje umuntu hawo lapho kuvula awuniki manje awusazi noma iyisono khona izinto esiyalwa zona engesona isono kodwa ezinkinga empilweni yomuntu manje uhlele esikhaleni ake ngizwe nenkosi ithi yayikhuluma indaba lenkosazana lena eyayithi ayikufuni uNazaretha ikhumbula le eyazathandazelwa ithi inkosi abaphathi bangaleso sikhathi babengakasabi ukuthi amantombazana azobashaya futhi kwabaphathi bamakhosazana ithi babengakawudla ukhari lo pelepele usho ukuthi lokhu kune effect so khari kuno effect ethize ungayenze engqondweni nasempilweni yakho nasemoyeni wakho khona ukudla uku-affect ngisho umoya wakho yabo ugcina usuzunganwa yitwetwe naseyintweni kaNkulunkulu ngoba manje udla izinto eyikwenza ungabaze and kwakuthiwa thina asizitshalele sizifuyele ngoba kunesizathu ngoba manje ukudla kwethu kuphathwa abantu phathwa izitha zethu yabo phakelwa izitha hayi inkosana ilapho akuwona umhlangano kuphela indaba kaTelu nje indaba yezempilo mhlambe ke uzobuza ukuthi bese ngipheka ngani nje beshilo ngamafutha akhona amaningi khona olive oil extra virgin olive oil yeah uyisho kahle manje ukuthi extra virgin olive oil extra virgin into enempilo isikhathi samanje yabiza extra virgin coconut oil organic yazi kade ngawugcina uhotsam angazi no ukhona ukuthi uyazitshwa nje ukhona ngiyawuthenga nje mina ukuthi ugcina ungasala neshelo shallow flower kulezi zinto ezigcoshwe esinkweni uhlala ngakho uba mncane nje umningi into enjalo ke lezi ke inkosi ke yayithi ke asidele izinto ngoba manje izama ukusindisa kulezi ukubhoyile nje futhi ethi asakujwayele ukubhoyile kubalekile ukuthi sibhoyile mawusentabeni kakhulu kubalekile ukuthi ngawe uyabhoyila ngawudla amabele uyiphekela amabele akho amabele ungazi ukuthi awekho akhona upheka amabele udla amabele udla amasa amabele nakho nje thaba ukuhamba phansi ukugrounder ukugrounder nje uyalapheka ezifeni eziningi ngoba nje sicathula isikhathi singu usentabeni emhlanganweni sicathula sikho izifo eziningi zilapheka ngaleso sikhathi ungazange nje uhamba nesifo exercise kanti nje hayi ukuthi nje ubehamba ngaphansi ngonyawo ubeselangeni hayi uhlale esebenza e-office yasetshenzwa futhi lapha kumenyezelo kuthiwa sadla sothi bungasalazi nelanga uhlale usetshenzwa nokuzwe izalwazi zithi kade ngisemhlanganweni amadola abengasangiphathi uyathela phansi ulasho ukuhlala emhlanganweni kube ngathi ubekholwa kakhulu kanti inhlabathi uqobo lawo nje imlaphile unyathele nje inhlabathi unyawo phela lakhe alitelelwa ngesicathulo vele ngoba khona nezinto futhi oyilungisa ngokamoya ayithi nje mhlambe awunanga usho nemali yokunikela kodwa zikhona into engadinge imali noma engadinge ukunikela ukutheni ukuvuka nje usebenze bekuthiwa kuyasetshenzwa emhlanganweni bekuthiwa nje ukumenyezwa kuthiwa sadla suthu yabo khona into oyilungisa ngisho empilweni yakho ngisho kule inkinga lezi ezithe zomsamo ziyalungiseka awahlambe khona nengilosi lapha lothi wena lokuthi abantu labo sebenza nabo sekhona nabasezulwini baqeka izinto lapho sekhona nabasezulwini mina nje ngikhule nje umuntu kusetshenzwa
uthandaze ngisho usebenze uthi Nkosi ngiyacela ungisize inkingeni ethize. Ingilosi ebezokusiza ila nayi iphethe isipedi awunakile wena uthi umuntu kanti iyona impela. Asisho ukuthi ukunikela nako ukunela kunendawo yakho kubalekile nako. Kodwa futhi nokunikela ngezithukuthuku zakho ngegazi lakho nako kubalekile. T-Bone Prof uthi ngiyabingelela estudio vesibalo obufunda umfundisi angazi ke njengoba emaningi kanje amavesi afundiwe. Galatia 4:16 Isambulo lathi wasifunda. Isambulo 22 lesithi ngenezeli. Manje ngingcono ukuyacacisa ukuthi incwadi bekhuluma ngayo. Uzoyithola nje zonke. Uyithola nje zonke. Ukuze kuvele kuhlalwe kuyona nje le ayibuza ngoba manje ziningi incwadi ezifundiwe. Uyabhala nje quickly mengakwazi. Ukuthi ukuze la ukhuluma ngokuthi. Khona Galatia 4:16 nakho ke. Nesambulo 22 ayikusona. Ayike. Setholileke. Awumphindela futhi umfundisi. Galatia 4:16 Isambulo 22 indinyana yakhona ngicabanga ukuthi boku 16. Okay. Hayi. Ngabanga ukuthi useyibambile. Ayike uWhatsApp la awusekho. Ngicela khonoza khohlo kulalela sithi mase sithi avalele sikumnandi ukulalela sithi ngalesikhathi sithi avalelisa kuyimithumela ivoice note bese kubonakala ukuthi no isikhathi sokuyifunda sekho ngamanje sokuyidlala uma uthumela ivoice note sekusele 2 minutes ivoice note i3 minutes ngeke isadlaleka ngoba suke sesiphuma sesihamba. Inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni. Singakhohlwa umhlangano lo kaNkulunkulu esikuwona umhlangano njengoba uqalile uJanuary kuyoze kuphele inyanga liyophuma izwi la liphuma khona lisho ukuthi uvala nini asiwazi thina uvala nini kodwa nje silindile isikwadliwa lila seqiwa kuningi okunye abangakwazi abantu yabona ngizolayila ubabona sebemile sebemile nje emhlanganweni bamile igroup yabafana ingabe namadoda amadala kuhleko kukhulunywa indaba engalisho akumiwa emhlanganweni uma nifuna ukuxoxa ningena endlini uma nixoxa niphandle nihlala phansi noma uma kwenzeka ukuthi anali ithuba lokuhlala phansi niyagoba nihloniphe awuhloniphi lo okhuluma nayo kodwa uhlonipha ingilozi ezigada umhlangano ngoba zikhona awumi nje phuhle engathi usegcekeni kini langahlonishwa khona sesihlala impela nje ubode isiqethile nje la sikwi-picnic ngathi sihambela icamp sesingabeka ngisho ama-campchela utshela abantu bazondezile sikushoda kona okunye engeke ngibone sokujwayele ukuthi abagcotshwa umshumayeli akahlukani nomNazaretha emhlanganweni umvangeli akahlukani nomNazaretha noma ngakuthiwa akona uJulayi emzini nje kaNkulunkulu bese kwanomehluko ke abavangeli bafaka iMnazaretha le emncane ngazi ngiyacela kube khona into sinika igama elithe ukubanzona hayi le Pentecost ngiyacela impela bekhona le Pentecost ugcina usubona ngoba ngenye ilanga ngizokuthuma ingadi akulandela iPentecost lakho ibuye nelikama kanti busho uMnazaretha ngashema manje angazi noma likhona igama kubantu abadala elalikhona bese kuthi ke umfundisi akahambe ngaloMnazaretha omncane kuphela ngaphansi okungenani ufaka umthiva wodwa sibabone benjalo okunye emhlanganweni akabona ngalo umfundisi ehambe umcula nje wonke amadokodo ngikhuluma ngabe ngithi umcula kodwa ngenzela ukuthi azi ukuthi umfundisi mehambema akusahloniphekile usezobizwa ngomcula umfundisi uhlala edokodweni lakhe ngoba uhlala elindele izwi lenkosi ukuthi abizwe ababonakali be-up and down usemine izingane uyaxoxa umile naye futhi uthe nje phuhla seseza kuzathoba ithobela yena manje
usumbona manje engathi usewushembe kwayena usayithotshelwe egcekeni akahambe emegcekeni umfundisi. Umuntu ofuna ukukhuluma nomfundisi uye edokodweni lakhe ayohlala phansi. Apho abafundisi kuthiwa ngomhlangano bahlale endlini zabo, abahambe nasayitolo. Umuntu segijima ezitolo, useyidlala nezingane, useyibingelana nabantu, hayi akubona kwala ekhaya. Akubona kwala ekhaya. Manje inhlelo lezi semafonini ke mfundisi waphela sibe sidlale futhi sibheje lapha kobani bet sigembula nanokuthi futhi kubuye kube khona nezinhlelo lezi zomabona kude lezi mhlawumbe khona DStv app. Uthola ukuthi inhlelo yizo semhlangano kodwa usaqhubeka usafana nje ukuthi uyihlalele ekhaya. Usayibukela nje inhlelo zakho nje. Angifuni ibhola nesport yabo. Angifuni ungena kakhulu kulo ngoba abantu abalokho khona incwadi yathi bazalwana umuntu ehlelwa isiphambeko nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya kumnene uzibheke wena funa uyengwe nawe kuyokuthi umoya omkhuza khona izinto ezimbi othi uyomkhuza ufika kanti nawe uyayithanda lezi zinto ufika uyengeke ungene manje lezi zinto ifuna ukukhululwa nje kahle kunje ukuthi cha khona ukuthi iyafika ingilozi yakho usemhlanganweni ngoba sithi isihloko sikusona ukulinda silinda uNkulunkulu ifika udini ulinda ifika usemhlanganweni uyafika manje ifika kudlala iKaizer ngisupport ibhola ngesikhathi ngena igoli umemeze wena ingilozi ibuyele emva ithi hayi lo muntu usayijabulile usayitholile lento abeyilindele kanti nibujabulele igoli leKaizer ayisakuniki lokhu obuzokufuna omunye ujabulela igoli lebhakabhaka. Lezi zinto uma sisemhlanganweni azisifanele ngoba asilwazi usuku lokunqotshwa kwesithe esosibika uNkulunkulu. Kuyenzeka siyalingeka kodwa asizikhuze. Kunezinto ezisiluzayo seyilethiwe ngenxa yezinto engenamsebenzi walutho okwesikhashana nje izinto. Kodwa mfundisi ngiyibuze nami ukuthi umuntu osene DStv emhlanganweni DStv ekhaya kunabantu ababaluleke kangaka emhlanganweni abantu abadala ibona kufanele ngagijima kubona uyobuza indaba kaNkulunkulu emadokodweni wenzani mawumbone hawu bani ngeke ngizwe ngayo uyihluphe nje ngokufuna labo bantu ukuze ufune indaba kaNkulunkulu ngoba phela sihlangene ngendaba kaNkulunkulu la ingakabikho iDS leyo ithi inkosi la akuhlekwa uhleko leinkawa ngathi ikhona le ntshumayelo uthi kubaba ngiye ngihambe ngelinye ilanga ngiya emva kwezindlu zenu uthi nginifice nixoxa ngeenkomo zenu nixoxa ngeembuzi zenu bese nikhohle ukuthi la indawo kaNkulunkulu kufuna indaba exoxwayo la kube indaba yomuntu noNkulunkulu kuningi ogoduka nako umuze emhlanganweni ufika ulalela abantu umuze ofuna uNkulunkulu uphumeka uze ngokunye uthi uhamba usoma iyona lento ezokufaka kubalingi kubaprofeti bamanga ithenye insizwe yangixoxela ithi usuke ukuganga labafana abagangile uthi hey ayikhona umuntu ngala ngakithi uthi kuhleliwe kuphunyulwe ngeke ngisho ukuthi kwakiwapi kodwa kuphunyulwe khona umuntu ngala ngakithi uphethe enye into inkomo ukunika enye into nje leyo nto ilusi inkomo and ziyazala zana ngiyakhumbula lokho umuntu kwakuningi namafutha omkhomo amafutha omkhomo wayidlalela iyona ke lento edala uthi usemhlanganweni uqale ukuthi ngalingwa ngisemhlanganweni ngangcodo bengivele ngahlala sehlasuthi uzokusala sehlasuthi ubizwe iceleni ithi ke lensizwa yabona ngeke ngisaka kodwa iyabona lo umgcotshwana uthola laphi lo muntu uthi bese ngithi hayi nginika inamba nginika inamba ngizokunika inamba yakhe soxoxa uthi lo mfana ngivele ngimnika inamba engazi nokuthi ngabani ngiyibhale phansi uthi nginike yakho ukuze bengamtho ubona umuntu uyabona manje uzothe onikele enkosini ebecabanga baningi unikele double unikele ngapha nangapha lensizwa ayizama ukusikhombisa ukuthi ngampela abantu
ukeze esontweni engenathi ulandene emhlanganweni usathemba izinto zabantu. Cabanga kuzoqala umgcotshwa phambili abantu bazokwenza njani? Umgcotshwa lo uthi akulungile ithi lensizwa ke ngase ngimnika ke inamba. Ithi ngavele ngamnika inamba ngiyazi ukuthi ekabani. Ithi ngabhala ngapha. Ithi lapho ngagcina ngiyibhala u10 ngempela nina lapho. Ngoze u10 ngoba ngangimnika into esuka ekhaya. Wow, lo muntu umucabanga ingilozi yakhe ngesikhathi ekhetha ukulalela usizo liqhamuka lo muntu noma uthiwa isifix iphethe yabuyela naye isinika abanye abantu yanika abanye ngeke ngezofundisa nenkosi ithi ngisho ukuhamba nje uphume emhlanganweni like uze emhlanganweni uthi mhlawumbe ufuna ukuphuma uyokwenza uyolungisa into ethize ithi ngisho indoda ngisho umuntu osifazane ndifuna ubike kubaphathi ucele ungaveli uyihambele nje wonke nje umuntu osemhlanganweni ubike ucela uthi umuntu osemhlanganweni uya kumphathi wakhe ngakuthi kamakhosazana sengihlangana inkosazana ihambela yodwa ishaya ibhayi kahle akuwona umthetho ukuthi inkosazana emiye eThekwini ihambe yodwa umthetho wala ekhaya kumhlangano kukhishwa umuntu ozomphelezela ahamba yedwa nje manje usezobona izinto ezinhle zasezweni nelingo la yeah ngoba mfundisi nalokho sekuthiwa ibandla selilikhulu ikhona phela indlela ukuthi ke manje sekunamakhumbi ngathiwa ngedate ethile kuyohamba nayi imoto inomphathi ubani phakathi uyabaphelezela bayothenga lezo zinto noma bayokwenza njani bake bahambe ngama-group indlela ikhona begadiwe futhi enye indlela eyayidala amakhosazane khona wayexoxa ukuthi kwakuthi mokuvakasha amakhosazane kubo athi u-anti wakhe kubafowabo uthi abafowabo ngamasoka uthi bagcina bemlalela athi niyabona njengoba begqoke kanje eyikashembe ingane eyikashembe lezi ayikhulunyiswa uthi abafowabo bagcina ngisho noma sebehambile beyihlonipha iy'ngane zasekuphakameni amantombazane ngoba ayiqhamuka imvamisa ayihamba ndawonye angithi o-anti bami lolu hambo lasenhlangakazi olihamba 3 days bona ngomhla ka-24 babesuka enhlangakazi bebesuka enhlangakazi bazokwehla bafike badlule eHomisi bathathe intombi zilindene bafike bathathe zaseHomisi bebesuka eHomisi bazothi bebefika phansi emkhukhuze bahlangane nezaseThafamasi bebesuka lapho bazothi befika kaMandla Inyoka bahlangane nezakhona hamba ngama-group bebefika lapho bazodlula babheke phansi egameni lenkosi bafike khona bathole ezakhona ethuba lethu bathole ezakhona bathi babethi mebefike kuphakameni bengena esangweni bangene sebehamba behlabelela umuntu oqhamukayo akho umfana ocanga ukushela namhlanje njengoba kuveza amafoni nje othola ukuthi izingane ziya ku25 zihambe idlala onda angizandla lezinto zamanje ezinye zisha umculo ziya ku25 zisha umculo zibiza lamadimoni ajabula lemoya mebefika ke ku25 uma ufika ku25 awufiki nje uye esipholi babefika bonke baqalephi baqala emgodini uqala kaMayibisi phansi kwasensuka ngihlala uma ibisiphelo ehlala phansi kwasensuka ngihlala baya captain salute sesifikile mebefika lapho bathi baphetheni omunye uphethe amadumbe nobhatata omunye uphethe umbili mhlawumbe omunye ufika shisa isikhwebe sodwa no bengibona le umthwana ngihleli kaMayibisi omunye ufika amadumbe omunye ufika nobhatata koze kube inqwaba bese ababusiseke sebeyahamba ke sebeyesipoli ke la behlala khona ohlala esikoleni uyesikoleni ohlala emakamelweni uyemakamelweni sebeyahlukana ke so uthi bangena 25 ke bahambe babe ndawonye kodwa isibusiso bafika ku25 sebesimukelile into enhle kangaka ngonyawo one day 24 lo shonilanga bengaphakathi ngakusasa mebeqeda u25 ekuseni mhla 26 ekuseni basuka phezulu enhlangakazi basuka phezulu enhlangakazi boze bayofika ekhaya ngonyawo nyanga zonke ke nyanga zonke lo hamba silamba thina kanye ngonyaka isikhathana bona nyanga zonke uthi umshumayeli uBloss
uthi ubaba wakhe wehamba ngebhayisikili esuka enkandla eze kuphakameni emhlanganweni ngebhayisikili sitholane naye la egroupini ngebhayisikili usuka enkandla kwesikamfundisi uMagwazi wesuka lapho ngebhayisikili cishe uthi uhambe phethe amapheshi beyikhuma usolution namapheshi walokho ozawungena ekuphakameni uzokhoduka ngalo futhi ibhayisikili lakhe babengenamali kodwa benothando manje sekukhona imali kodwa uthando asanoma lisakhona inhlayisuthi yakaMashu esikhule ihlala kaMashu ubuyibona iqhamuka ngamsikatshana ize ku-23 Phakameni ungekho u-23 ondawo zonke lo bonke uMashu wakwenza kuPhakameni 23 ngamle mahlathini hayi mobi ngamle mahlathini lapha idabule lapha ko lekusuze kuthuleni khona donse kamagunguluzi iziyofika uthi asikashayi sona isikhathi sokuthi engabe manje sesiyiranela amabhizinisi like mekuwumhlangano singabe khona isidingo sokuthi siphume nale mali le esisuke siphiwe uShembe siyoxhasa amabhizinisi ezinye izizwe wayekwenzile ngomthetho ngoba engabe umnotho rounder la eManazarethini hayi kodwa kumuntu osemhlanganweni ingakho inkosi ilanga yayinesitolo even khona general dealer kukhona yonke into ndawonye ngoba uma uphuma ekhaya uthi yonke le mali umnikelo imali yomhlangano ingakho kungekho umuntu ocebile kubantu abadayisa emhlanganweni ingoba uthatha imali yesibusiso ngabe iyakushembe iyonikelwa uyifake kumuntu izitolo zasephakameni wawuthenga kuzona ngoba imali iyabuyisiza le isiza kube nesibusiso ke sesiqhamuka lapha kubafelokazi imidandane nalabantu abasenza isitolo futhi abala ekhaya manje na ke le yokuthi wena uzozama wena angithi khona umuntu othenga kuwena athenge kuwena uthengela into eyodwa bengifuna ukisho le ndaba ngaqini izitolo emhlanganweni muzwana inkosi yakhe isitolo senhlangakazi yathi nibona isitolo ngisibeke kaDidizi phansi wathi ngoba ezitolo khona ubufebe wathi once ngakho isitolo lenhlangakazi kuzoba khona ubufebe bakhuleka abantu bakithi emayelesweni kanyuswa enkosini yakanyuswa baba siye sithi uma kufika umhlangano sesijabula isitolo siba seduze ngoba sithenga kashonisa umgwaqo weMantobela waze wabakhela ke isitolo inhlangakazi ubaba kwamthatha from 1968 icelwa 69 saqala isitolo saqedwa ngo1970 isitolo senhlangakazi bese sakhiwe wayesesha umthetho isitolo senhlangakazi siqala ukuvulwa ngesabatha besingavulwa ngesabatha bese kube kwesomphakathi besivalwa kothi intambama ukhathi mase ebuya esontweni ebese yavula ke bangena abantu namhlanje na ke izitolo noma ngathi udayisa kanjani emhlanganweni mesiphakathi egcekeni emhlanganweni yazi ukuthi wena ubungekho emhlanganweni noma ngathi ngodla izingane ufundisa izingane kulungile uzuzo kwenyama uzuzo lutho emoyeni izitolo ezisemhlanganweni esenkosi iqobo lwaso sasiphansi kaDidizi ngaphandle uwaseke manje wasekufika nabantu abangewona uthatha le mali uyise enyangeni yakhe le uzokwandisa ibhizinisi uyokhokhela inyanga le iqhamuka kwabagqoka uMnazaretha nesibusisi asivalelise mfundisi asivalelise kubona bonke abebelalele ningakhohlwa incwadi ingabe isitha kunina ukhuluma iqiniso Nkosi yomusa inibusise amen hayi isabathe libusekile eManaza Talk nabayeli bonke beNanda FM ku department amen Thabo kaSambothi inkosi mayivumile kusasa asilungiseni 9 to 12 ekseni asekho ntambama sisekuseni kusasa 9 to 12 kusasa sizobe sikhona la kwiNanda 88.4 inkosi yomusa inibusise bonke abaya emhlanganweni emsebenzini abaseyibhedlela inkosi bakhumbule baphile onosizo nhlobo khumbule nje uNkulunkulu wakho njengoba kuyilesikhathi somhlangano uNkulunkulu angathi angasikhumbula sonke amen